Ner malakene we ka nuar dialen konti lien ka rwaini gwaseme anda mandu ni shankos nyamle ya nong rwaini gwaseme ka nuar online TV channel. Bana rwache ka rwaini rote very important. Jo nyam bana rwache ka kui Dr. Engmacha Raywich ka juba. Rawda bana rwache ka December 15, December 16. Chenge dane nak nuari Raywich ka juba. Ka jarwon kina dang rawi de wel diok report ni amma bakwena baje kwen ya ka tok English la report dung Dr. Machar trial gor jeno beteme bi LinkedIn ka kore yo ba roj tin mat ka tok nat ana bi LinkedIn jamat yo mi jira madong ci tok English len ka do ba cha gor ka jama no bi liba mat gor jeno baje kwen ka tok wa na course kono bukonta understanding mo gwa kwida report cha non gwa same baje yularia eyewitness testified about fierce clash and evacuation near the Nasser SSPDF barrack, making this account the central focus of the 31st session of the Special Court trying suspended first Vice President Dr. Riek Machar Tenjurgon and 7 co-accused on Monday, December 15. The session featured the third eyewitness, an SSPDF, South Sudan People Defense Force captain, who recounted being trapped for 6 days in an armored vehicles while facing attack attributed to the Nuer Army and SPLA-IO forces. SSPDF Captain Joseph Malong Akot, the third eyewitness, took the stand and testified about a series of intense attacks on the Nasser garrison. He stated that on March 3rd, 2025, an assault allegedly led by Kang Makane, the deputy of Torgile, struck his position, hitting an armored tank with an RPG-7. According to Captain Malong testified that soldiers were forced to fight from inside the armored vehicle after it was hit. He detailed that tension had been mounting since late February, leading to General David Majur instructing force to be on standby. According to the witness, he described how fighting intensified on March 1st, 2025, and renewed fiercely on March 3rd, when he recognized the attack being led by Torgile, whom he saw wearing an army uniform. Captain Malong recounted the critical event of March 5th, 2025, when he and his troop were pinned down near an evacuation plane and eventually trapped inside an APC for 6 harrowing days without water or any supplies. And he said after running out of supplies, he raised a white t-shirt as a flag. He later received a call informing him that UN plan would evacuate them. According to Captain Malong, he insisted his soldier bought the aircraft before him, stating that a commander must protect his men first upon evacuation to Malakal. He testified that he received no further assistance. During cross-examination by the defense, the captain clarified that he did not personally witness any fighting on the specific date of February 14, 2025. Earlier in the session, the court resumed the cross-examination of the second witness, Santino Akol, an SSPDF captain who supervised the evacuation process in Nasser. Akol told the court he was assigned by the Chief of Defense Forces to coordinate with partner
including the ICRC and UNIMIS, to evacuate 55 soldiers from Nasr garrison. When questioned by Advocate Deng John about written communication, the witness stated that all instruction and coordination with partners were strictly verbal, not written. He confirmed he prepared the official report on the evacuation process presented to the court. The prosecution's chief examination of Captain Malong was led by Advocate Buttress Yai from the Ministry of Justice and Constitutional Affairs. The court has adjourned proceeding to December 17 to allow judges to continue the cross-examination of the third witness. Jo Shalingani again ta dane shaluk kajan shang kawal diech shang adana ngai kondiala anu da la shang tima kan wara dial ka kwire ga meche talk ka December 15 2013 me sha nuore sha nek den charge talk ray which ka juba akir me yadit Kennedy nika bana kula we ka dung 2013 ka jen kwi nage dane sha nang nuore gore jeno mi paela de ka kwi Dr. Machar be nyok me dong de je kwen ye amat gwatot ka tuknat ka jo chalat gwa seme chalat no shiram kel mla de SSPDF mla captain charwach ka goini de ka first by President Dr. Machar kanane dang barotin koni cha yen kel ka lukan cha luka changa wal diech ka pai waro ronkin dang ro jan dang ro de diech chabarar en wudo che chong niam nat roje ka goini de ka Dr. Machar jen wale Captain Malong Joseph Malong Akot jen charwach enena yala no shenge dan meche korche tuok manyam la court session ke lugo loka jen lukan jen diok gude kelian lugan jen diok gude kelian cha jojen wo shude shalka me Captain Malong Joseph Malong Akot ajelar am diodien kanite kon lanen chong niam nat ka chela do nene ka chang diodien ka pai diok ronkin dang ro jen dang ro de diech ajane shu kormi di chuotwok cha wen koromo neten konte la booth ke kang makane ramadan la kwere ro de men guru torgele ajane chu agwa de tekten chu aga yuan match ajane chu turbilian malawida taka match akide kono cholo no wulit ajane chu aje bokar PG7 jan mi shaka bogo chu ngodo kana gwa Captain Malong chela do nena ajane shu nwer wayami tu kane force ko bnero da gang ke bne nyinga ka tinere torbiel chiken nyinga karar chela do jen chetene kanin dang bakel re torbiel gwami motele piu ka telekwan no ajen ejen rege dan ci tuoka ka so mi chene me chela rude me Michel ka me Captain Malong chela no ka jen paire wedan meje kor meje talk chona ko bajan rol David Majur bajanak jene ka changa kel ka fay diok chukor cho talk we ne ka changa diok ka fay diok no jene changa nyam torgile jene changa rawde kang makane jene cha torgile shenene lo jen jele ke bini denya jene ka changa diech ka pay diok chu korden chu nyoko tuok jene chwa nei gurno ba ne evacuate jene ngwade che kwaken chika tuoki che kwaken tin chamkan ka chika piu amanu kwan chika tuk o tika kanin dang bakel rei torbiel wal mitele ka piuten kesele ka supplies la kwak ko la kula chamke jenen wena mo chu UN before that kan UN bene kan chicken bear mo bore kan chong nyal kwa kujeno mo dong jo kan nor wai amin wo shaka seranda ke ngum che tuok
you can bear mo chu kan chung nyal ko chi chi tin dang bakel gwan metele ka kwan ka tele ka pu sham kan ka tikare de kamidi chi teknik o dong de kan riar ki de ka liure de en turbila mo chikala chela do ne en wen mo jen shiga ber chung nyala chure nyal choben re nyala mo re nyal UN jene choi evacuation chwa tok no kake chela do kenyam mi nyal cheben jene kana we jene chuwen de ni ka kenyam jene ko an ram mo mala captain ki kwar shi de wonan kenyam che jang ne je ko bi de ni ka bugo we kan chi de ni chobu jen de ju de dh chwa ka evacuate ka joran chelat so jen joran chelat no jen de ni jen dang di ju de cha ka evacuate GICRC kan ji ju mi so cha ti ka jom cha ti je no ka do be dan me ku yen evacuation ku yen lat kenyam tien ke record mi shala chewe no roi na bet tel te cha gwarpin no chude me shalat so when mo sha coding cha nyo ma ka pu je jok ka chanka wel baro ka pai wero to continue so jenda na chora lar no mo mi de gwano de conling so man chala long o chena gwan o te kuma speli mayo tiken ka te charen mat kel ken yor wayami then ka jen changan wal baro di na mo ka pai wero ba bana mo di ndan jikan lat ban jawli ngen binimi but chelana jen o man gonya na ka jelong jene o chi nor wai ami kana neten content la di ni spele mayo shikan mat so simply agenda na chalat she advocate Deng John che te jelong ko mo don take written communication ke mo don te me chagor gwade dane tuong wakten chala do no tele mi chitwo so no mo mi chikana lat ka do bodan en chineme chitwo ka jan den we ka lar den dan de kono kullin gwasame ka kwi nuar massacre ke tay dane nakanware shirmen ci kon ling no won an walle jen chang an rawde ka chang dane nakanware chang an yam chang ka wadi cha ka pai waro changan rawde jen changol bakale walle no ba na rodare ma in ka taye dane to kor ka je ki liya yi ci to ka ngane la responsible bana je lingwas mene jawon yam gwas men bialing ka chang wadi wo ka changol badda ko ronkin dangro jen ide wal jok ronkin dangro wal jok cho to gono cho te ka force to organize ko bikan kanak bikan 30,000 bikan connect ti chare aleka akir ma yadit na me reminding kan war di alen content dong ko kamandan le rode ki mi cho la ne ken yamanu tung wan cha ka document ko wo de kan ach no to kennedy kan di ale ko ni chi to ke very horrific ke ti jaga long wan motel rampal ke kan ite ko la nan lanware bana ite konte ko an wele nek bana ke bit kwasme nete konte nakana Dinka Sudan People Liberation Army SPLA soldier nete chate den lat ko ban wernak kenete konte la presidential guard la gang kirmiya diten kwal cholan wala no Tiger Division nete kenete nyam Tiger Division kenete konte to kan ngore amma tiang anyor ke dini jana guard jana korodian wang den koroshal ke dut kubeng walu no ganga kir ke ganga ja ke ganga kwer no kan kade cha ngech privately kan iri kon ngi ke Uganda People Defense Force UPDF kan iri kon ku support kwa ga train ka one thing bi anwari bi akanak jen one thing la mentega mind dien term dien ko bi ameda ne chalat ke 1991 bi aje chul cha goro te kan war mu ba kajre wi ke juba bi akanak man kwarken teram bi so jen plan waka train kan shalka tima tianga nyor e one mission karwade naka nuare atel nuar mi peljen so shona mo shotwo to Uganda People Defense Force you can get trained ke order no be ka president kir mi yadit selpa ke mi yadit ke order no be
ke Jiang Council of Elder la dit jane kel ke kir sharamat kene ken di alen kontin la high ranking military general tin te ka gor ti dit tin jaren realika and we can massacred genocide against innocent Nuer people we can carry out kire wiki juba yo togo no mo mechi kor mechi talk kajan wara mo chanka waldich you can the indity tiger division matiang anyor la dot kuben ke odor mi changuna kir kan Jiang Council of Elder kan high ranking military general kaka shuken we wanwer wako gor goten kona ticket within that night you know wa shuken the unity shuka were which shuken 47,000 Nuer civilian you can connect India 47,000 people nakaka within 4 days akir mi yadit atuka ka December 15 la changa wal di ka pai waro away ka changa wal badak ka pai waro wonkin dangra within 4 days 4 days only you have 47,000 innocent Nuer civilian shwaka warpi shwaka nak kanang mijak ka koruna ten chilewe yala teke new report to kokien chile barar ano chilian werche weneka kinna te jandang dich 50,000 Nuer civilian te chanak awe kador shal ka panalo meji to gene o en kan all this report ne te kone nunga ka kanetin konteten especially ne kontela jiyunimis kanit kona ngai kuma le road Choria ga me show talk chirimen chali chokir mi yadit chodor chuje talk order mo chwanware chwakanak from that moment me chire ke talk chanwar nak yunwar inte ka panal yunwar inte ka jongle yunwar inte ka yuntu state parodian judge ko bikan wari bikan kaka Nuer why army keli choro rejech. You dine dialan konen de ka SPLA tinde pinkir ma yadi ne won. Tandi ente tiante konte kanak yarodian nyokom ku kan defek yuka tiai yuka dakfin ka ja yuka rin kor nueriken ten raike dakre machar. Ka jen took civil war angwas mo me shire ga mo chatwo chine te konde tere kijuba telan wari a churodian chukan gorno bikanwa ka unimis ko nakana yuko we ka unimis jen kwaje chak ka ronkin dangre welkel la changa badak ka pai baro ronkin dangre welkel jen chengi dane kwa unimis kwale chaka jere wich ka so Sudan kana many awa a yach ki promise mishalat a UN la United Nations resolution ka 1996 ron kit kel widu kubangwan widu jen bangwan bakel waje establish ka jen chang ka jen ron kin dangro widu welkel yanga badak ka pai baro so jen dobe dane chiro la so nika gwase dan mechi kana gwit kan ji wan no te ka gwit kan kare ka so Sudan kan guje no no bedete meji kor meji talk jene kuni te to te kon ate chikan re wiki juba ne te loike a jang re dore ken te tikaten jene ku wala ken so do be dane na kan warije a chang be chi chang magwa be jeno a chiloy na te detet keje ken yam me gor kim yadi do ban war bakana te ko michalat but kan war kan kana kon ngai kan kana calculate no this will happen alamoto kenyam kwan wo ni generally akane te kon te kwan wuch no chato ko mu ke generally kan general to self ke mi jadit ka fire ronkin dangro wel jok ngoda kana doctor machar kana jena wuch kana cabinet ke dial yo to ko mu je generally no mo pyro ka ronkin dangro wel jok land me chalat ko
plan e dane je kela ngeje no la ko inquire balat ke 2015 lo ci don rundang de ci don rundang ro ba ko inquire ba jalat but go away be te ka power ka je be te ka lwan ka je so ci gor no be nuar general ba ko woch ka pay baro ka jen 2013 yo kirme yadit bene dial te konte te kwara ka je kel ala cabinet ni dial awona ka first by president Dr. Riek Machar yo kan dial ci ko woch yo ka dismiss totally kare kumaka and when money ko cha wujen Dr. Machar ka duo mi kuje you know wa cho announce and o ajene bro de chung jene bro de chung kie be goro bala kware wi ka South Sudan me wai ka je an Dr. Machar me da ne chalat gwade pagan sorry wude me mutual ka me waniga me cha je wi ka by president jen pay baro yedan ronkin dang rodwel jok me chi Dr. Machar gujeno cha je woch jen ka pagan mum no ke nyande ngarang ala Sheikh John Garang da mabio you can go no baro den chunga la kwar no on ko inquire de la ke 2015 from there kan kirme ya dit kan jagoro no de je chop eventually en ko inquire cha nyogum kabjen yam ke 2014 cha nyom yo de jok so mi cikana mo kan kir kana janok ka jen wera mo ka dobe da ne cikir gwi jen okay mirin ma charcha ko jen tamma ka ca jen role ka dial chaka wo la jen role nuare ndara me dan la chief of defense ngai kon diale nuarba to ca jaka we la chirme garot al ko to ala nga jen ca jak dor chal ka me we jeng ga chie more you know we jeng ga chie more ka Australia ka we mi che calculate no akule wo tele mutwo ko che ngaje no Riek Machar rambro de chung ka madam Rebecca nyande ngarang bro de chung ka bi Gerald Pagana mum bro de nyokomi chung rode to ne di ngaje ken wo che ga de long kami dong dara kedu che ngaje no be pen so secretly chukir mi yadit do dol kana janken ke ne chalkati jeng elder council chugo dol no bana mulel you can de ni ken dial te konte che ken kare aleka the Uganda People Defense Force can dial you can organize you can galat kwa scale ko ba kor ba ji tore ka juba wara mo jen kor me sha chunen ka do mi shikir mi yadi che gudeno be de ni Dr. Machar be me ken ba ko ke ko da Riek Machar da ko ka so wara mo Riek Machar ba no ni jen wara mo chulen so dio je mi sha report sharing take a message mi to gwasme mdong de yen link kwale kwish no dong de kondial link but dio je chana bunwa ka yekel gwadan but bajor ba goro no ke next video ba goro bi ajli do be kai ke jarar me chade nak we ye kai ke jarar ke juba ko jen che jen ke juba kai jarar no te ke ne di share record ne te connect tin ne de bom te kon de chukot ka pele ka no dong che yiran che bat be histor be je balar kon ne do shuka kan so plan e chala kir mi yadi de woban ware beka ndak so mulat kono me ne te kono chare ne le kan obana na gwata me kan ne chal ka matianga nyor no kan jidwar warapo mo ka jeno sen bar gazal ne di ala tine kan te konte na ko konte na kan were no jen kon laro no to chala dot kubin kan ten konte na ko kon okay rameda ne la mela shibo defan e jemi sot mai okay James Osmai James Osmai jaramedane la ship of defense ka jaramedane charge go wer gulchi more ka Australia alo chebeleten no shoko la to kore and then chwa da from charge to la joyar ka chwan wer chwa lo target ka chukir mi yadi chodor chu top ka jen weramo joka dinika presidential guard la tiger division kel connection con till la matianga nyorki dot ko ben ka national security daga jogo no wiya doro dan tan waraten so cho when mo ka cho no within that night you ka je no maybe more than 20,000 chwa kana no ka run wang cho ben ka
national television babu right tin no mishit ka 1991 charo da bulu so na me jari ke dana chito ke report e chano la Juba teaching hospital karwade wa chan wer chuko kudang ro wo ka kudang jok ta panke ndi chiliu cha ga jekten ta ka fonten ka Juba teaching hospital ka changwal baro ka pai wero karwade ta na on na hospital you know ka jen December 19 we ka 2013 mo re wiki Juba nuadi ale ko ni shanak watene kan wi chare ki Juba kelu an gwada chan wer jekten na kaje as long as the jin wer murai ke tungna teram pelken anybody kene dali kin gitu so Juba teaching hospital cham chen mo chalington kana other report tung wan te bet batch bana linka gwatan be bana pegen gwasama an walle changes kalwach chen mangai kona anu perkon ke kwina no kon diale kon de shanak akir ka chanak lora bang nuje ke re wiki Juba iko kanware ane ite mo shika chicken to core ka civilian dungunye nyen ke denye da chugwa chi de me da nyen kan ke denye da kama char ban we kan ngaje no chiring ma char chelen what they did chukan we kan ga target ke area na ken re wiki Juba nantama wa goten kon nyana ko tin katen ko la kon la ne rin wala yor nga pula kan ko shanga dan mi chatwo no shi kana kan kana ka jan wona ga shan walbon wana mo kana gorno bi kan Juba pe kan clean kwana kwa kala lat rei torbil di kon ba ko yak yer ke ba mas gre ba jetet ba yo ba ka yorten ba wi ba chumon ngai kan all the location anyok kume the United Nations ke all the evidence mitem gor ke kwi lian wore they ever birthday ban mo kuna surprise along dana tele justice which are carried out nete content na kan wore taramimo mi cha kef ya di jatin Paul Malonga one katin wuri shalka menu wuri shalka Michael Makwelio jatin no kana ne diala content participate ko banwar ba kanek right now mi jinu wi katen ko lat kana social media de ngaje no indeed wari sha kan yir long ka cha gor ba ka tu so right ke mani media ne ken but ne de kontin don ku kan wani tam kan wari kon te kel ke kir mi yadi te ken ne ten kon ku ngai ken o chibat ke ku kan wa and this day I can feel very sad along no bikan jang ten kan the support ne te na ka ke bikan ka support ke bikan nin ken post kan ka bikan kan kwala kun mi la kan blog ne ke or what ko ngai kan wo chicken te ka right side shi lung wari ka jang wadu jir ramimo millen mi show the lot no cha de support cheke special supporting no banwer ba kanak ram braje no me chi ane na ka 1991 na mo tele justification on that mi te kor mi to ka 1991 wa de da ne nyin de netin but tele ne de la civilian cha target ko nyin de ne kana de but 2013 compared to te kon chi to che list de ale she we chagalen ko liame mo modern kayos ka match ka machine gun no tent kwana target bani doli ka kwana intimidate no telekor metwo kor me te kam de ne karodian you see ka jano ba je use la system ko le white power tinin wori ka je ka domi mo mi kan realaka mi sha understand ne ko ken but ne tin ngaje kan warin kontin ke de kon shol non war la diem you know so shang wal me shang wal bakal ka pai wero ronkin dang ro jandang ro de dich jan shang ro de ko binwar bi ko ngot ka mi wiya kan da ko Juba gwade dane na ka ketin na ka gat na ka men na ka dong no ka kwa ka force wanga ka dweli no the reality ka de be man kun ten kon te china nak ngayen ka te yen ka kel ka very sad long no bi kel ya ram mo mi chi ko nen medan la ngwen mu dong cha justice cha je kule min yo ka je gor ke ba tok ba je ngaj ma ram mo mi chi mi je la da ba je dil kep kan ne ga dan cha nan na ko te dan te katen ka ba je dil investigate ba je yen mi ram chi de lan mi ram kan de la dan ba je lun so jen ta dan te ten but go kon we have lack of information ke je kon wan chi kon ko gur jen dan je te kon document ni
So in fact bokon were chi kon agor bana mi chi jiem ya le kon chi kon agor no bana je document kai tam min mon jen ta lo na ko we are going ke je no mi take mi je mi chala ramo ba nyi ba ka record ba ka kef in case te ka duoro run mi che unyo ko mi lede ba ko lo kef ko je jen min mon ko lo ra jen wate right now lo kon gor je no bana all the evidence bana ke destroyed gwa dana cha connect na me chi chongo kon wer gor kon char ogwa so again manana gore de nyoya kel and ban nyoje yo ke report den bi ateman